O te whiawhia te whawhilo i mō whaatalo whātu i le mai mō whaafonga le tātou tinu hia i le neifo i asonga fua wa tātou o lia i le alofa maleanga le lei o le tua. O le asono le nei o le masina le nei hia o Februari o le tausanga le nei lua se fulu ma le tolu. E vi i ai le alofa maleanga le lei o le tua. Wa o leo tātou whailoa i luma o nuu, ia ai leo tua o nuu, ia pe o la le upu, ia i leanga le leima le lofo o le tua, ia wasilinga lava, ia se tala e whaano no ailo tātou o tinu, ia i le tele lava foi, ia o tūlanga lo iei whisui ia inga o le tau, ia i whapena foi, ia inisi o ve singa o lo a fiai lo tātou lalolangi, ia i taua mamisa, Pitai o le atunu o Samoa ia i lo tātou tofi ia o lo manu ia lava mea uma ia ona o le anga le lei ma le alofa o le tua. E iai le manatu o lo whapena fo'i o na manuia ia oe a maisa o le ainga o lo manuia fo'i lo tātou o tunu i le awa o tele ia i le ngata i Samoa nei ia au so o se tafa o le larolangi o lo o whapena o na lalama papa awai ia a maisa fo'i o le nopia iai ia i whaiva matiu te a maisa fo'i o sa i linga manuia ia ua mafu ai ono tātou vala mo tau anga ia tuai fo'i ia i nisio atunu SS le larolangi. Mo e leo ua e mau mai le tātou polokalame le nei o le Tautai ia e o le nei aso ngofua, le urua yaso le nei vā yaso, whaatalo whātu ma lo le ngā lue ma lo le on sai, e a mai le whai ungo le nā vā yaso. Ia o teilo fo'i nasa ua mawhatotonga lo tātou tunu ia i tūlanga e peona ia i le sakalameta o le whaamunitunga mō i la tau fo i lea i e kālesia ia e whaamanatuina i le whaamunitunga ia Samoa mua ia o masina te Tasi ia ma lo lava le ngā lue ma lo fo i le toa ia i nei whanau a onga whaatalo whaatu nei whanau a onga e a mai le aso mua o le toia e fo i o a onga o le nei mai tapusanga o le lua awhilu sutonu a waona nei le fo'i wa toe ya e ai nei whanau a onga ia le fo'i sa moni mawina i Samoa ia o se vainga fo'i masani ai ia mātou i nei ia o le tumu ma le tūlanga o le puloko le auala ia o se vainga fo'i le nasa toe va ai nei va yaso ma le amatanga o le nei fo'i yaso ngafua ia i le tumu ia o le vevesi ia e whapena e fo'i ma le puloko le au le tele ia i le tele o kiwo ta'vale ia o i lato le fo'i umalanga mai ia o wa fo'i le toi whaaina ia o nei whanau a onga ia u whaamalo fo'i whai o le whaiva i mātua ia o le fo'i o le teimi ia e tu watu ai whanau ia o te loa ia o lea lava so tātu ia iuli tua ia o wa lava tāpenanga ia a aloma whanau i le whanau nau ta inga ina ia mwhai lava ia o na manuia le lumanai ia o aloma o tātou whanau ia aua ia le anga i luma o lātou lumanai. Ua whaamalo whai o le whaiva. Ia o mai se whaamalo ia tātou sponsors, whai atu ia tātou sponsors, whai atu le sunga le whaawhengainga, ia tole fua e mai se fo le tautua ma matavela ia le tātou Tasi Market, ia e tono New Zealand, ia e whapena i fo i ma nisa tumote le Pacifica, ia wa mo le silifia o le Tasi Market ia e eila na tutua ia absusoani ai nisa tumote le Pacifica i fua whae le lang ia i fo i mo le tātou tunu i Samoa nei. Whamalo atu i le Maota o Samoa ia wa fo ia le utuina o loisa ia a mese fo ia o le tātou o unanga ia mo whaapoiponga nisi la mo whaamoe whaale ainga ia o whaamoe o fisa ia o mio vainga fo ia o events ia ni fono tanga te tele ia e mawhai one e whaafso ta ili tātou Maota o Samoa fisili mo tamata i lale leo dora ia i le ngata na ia whaamauina le ngā whaaftai ia i la fionga ia leo pepe ia e mese fo il whalitua ia whalute ma le tautua ia le tātou Pacific 40 ia ma le tātou tala for voucher ia whaapena fo ia le fionga ia whai malo toa ma ngele ma le whaingaluenga ia a le tātou PacificEzy money ia lo whaapena o na lango i le tātou whaamoe ia te whaapena i fo le Lucila Realty ia ma le tātou tautua na ia wale whaatawina o whale mo whanua ia ai se mai fo ile nei va yaso la matanga o nei va yaso ia ole so ia o le ua tu sa o tuai ia tātou polokalame le nei o le tautai e le masani ai ia pilo fo na masani ai ia
host lava i New Zealand ia i le tātou ofisa i New Zealand ia taluai ia ona le usila fia uma ia le so fo ile fa manatu ai le so fo ile fa va maloa le so fo ile le National Day ia le malo New Zealand le ta u le wai tangi day ia le la e malo lo ai ia New Zealand ia lo malo lo fo ia se tātou ofisa i New Zealand ia ai fa pena lava le tātou ngā luenga ia New Zealand ma Samoa ia e fila fola I lava ia le foi ua mawasia vanoa masia lau ia tātou te mafutai le amatanga nei vai ia so ia tātou to e fai ua foi le ia I le safari le pe aulia I le anga le leima le lofo le tua ai ole nei aso I le amatanga nei vai ia so ia langi le ia mātou I Samoa e na o nei vai ga foi o nei wanga ia e tō foi lele ma malingi a I le inisi o foi ia fa vai taimi ia o se taimi ia o usu ma le tai au ia o malengi timunga fa lo tolu le usu mai ia ma le fa tu ai mai ia ma le me fu lele o ia o le usu mai loa ia ai mai se lava ia o tulanga lo ia le vela ali I mātou Samoa ia o timu ia ai e fa longo ina lava le ma ati o le vela ia I taimi le au fa pena fu taimi le po a o le malulu fo ila o ina malulu mātou nei ia e ma ati alo na malulu ia o le fa te tenga mo mātou leo le a fa mo malanga mai ma sia le tātou tino ia ona o nei vaenga ia fa mana atu ia I fe tau le nei ia lo tau nu mai ia ma le tau lo ia mātou nei Samoa ia ai tau nu mai fo nei ia nau e sila fia le to tau fa lo ia o tulango le va ai le lei o lo sei fua malolo ina ia mai le tulango pesuia inga o le tau ia ai o isi foi tulanga e moli mawina ia I le amatanga o nei va ia so ia o uma le tapisa o matu se ia na va ia so mo le tatu tali malo I le tatu mi Pacific Island ia na u mai el na fa mo tele ia le foi sai ai le fa I un le va ia so ai o moli mawina foi wa mata o na tau ngao ia ni se fa le tali malo nei ia wa mata o na toinga solo atu ia nai ainga wa on memoni ia e fai foi o nei tourist ia o le tele au tu risi le mo le mawina le teimi nei ua le o mai o I fale tali malo te tele ia po 5-star hotels ho ia ai pi o mai o I tu ai foi nei tama I beach fallers ho ia mana to foi o mengi o tourist ia pa wai o mea lai ona fiasi atu te pe o tato I mai foi le o explore mo e tamu fai ina ia asi no fu ia le masani ona ia wa tunu ia vafu ia e fai le feelinga nge mo tourist wa le tunu mo meni o tourist ia mai me o tunu e mafu mai nge mo 5-star hotels ia pe fala na isam ai ole tele o tangata ia fa nga ina tato hotels ia tele ni Samoa o tato lava tangata nu ia fa after ia toi fo ole saule na na tato tangata mai fafu ia wa munia ia yo tato ai ngai nei ia a ole mafu fo ile le tato ia mai fafu ele fa pe se alo fo ile le fa pe I tele le tu pe alu ai fo ile isi mentality nga tato mai fafu e musu fa tinga ina la tu ainga e musu fo ile le fa pe ia a o nei la no fo tu la tu ai ia me moni ia e fa faile fa fanga le taiao ia e faile fa fanga le avuli e faile le me ayolpo ia mai isi a me fo ile le ia e paula le me le tele na fai nei e tatu ai nge malanga mai fo o hiu taus ia na fa pele e o I tu ai nge so soni nei fe au pe fai sama umanga so soni le fai ngo le salingo le popo po atu lo ia manisi au fe au fa Samoa ia ona toi fo ile to tono la tu fa le tele malo ai lo tu ua ia le anga le leo o nei tatu fu tangata mai fa folo o mo hiu taus ia ola lava e so soni lava nei tatu ai nge inge I pe ane fo tatu I Samoa nei ia o tau lafi le li o pai mala faile fa tani malo ia umusa sawi umai na tupe ia aile ia o le si fo ina ma fu fonga la ia o le tulang fu le musu e tinga ina na I tatu ai nganei ia wa me moni e ka ko ke le tangi sa fu le tatu ai nge fai mai le fa fanga ma le breakfast le tai ia o le anga nu wana tali malo tatu ai nga Samoa tatu tanga te Samoa I le mafainga e va ia tu e nofo mai ia stanga tole malanga ba e te tau on avatu le si mo le popo la se me ai o le kopai ko kolesa ia Italia I foi ia na tatu malo ia e asia sima ia ma to foi la le malanga mai nei
ia ele mfono tono fono fufu aka vai atu o saule le simone po e te tau fono ta ave se me se ia e so ania ina yo tatu ainga e wile ia ona tala na o nei vainga na o tala tu ai ia le tulanga fo o tatu savalia le masina lona lua ia ole nei fo ia tau sanga ia le lua afe lua sutolu ia le o tatu o lia le solo na ono ole masina le o February ai ola se I vai foi ole tatou polo kalami ole tau te ia ole nei afiafi ole songa fua to te liu mai ia ole tatou tilo le ma tatou tala noa ni mea na tutupu le fai ngona nei va yaso o te unai ia mai se foi la amatanga ia ole nei va yaso o tatou savalia taro fala va samo ka foi ngai mala o ko ngaru au ro ma manga nei ko I ava pe tau sa ili se lu au o wa foi ia to na yo la sama so te tasi e te mau le Tasi Market tatou au felesia fa ko a oto me sa so mai le tule o tatou fai palang felesi na fo no me felesia ke mau le Tasi Market le ga te lo tatou talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatou au mau foi tatou mau keni so o situ ai nga sai se mana tua foi e ma fai fa ausi fai ku ka ese Liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese, maali ia, o lai sioki langi angi Samoa, aveni angi mo te mina I ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe, I nei le Tasi Market. A whaape foi ke aunga kae walu popo, e ai foi le apa pepe. Mara tuala, e te tauana e tu whisiri po ame o whakasi ma pepe. Wai sisira mai, so sko ai ngā whea, le ua whaamalo mo kai mingi. A e pigi ai kang kai la, whai ona whaafai ai e tātou pepe. Tele tātou o loa mai le ngata I whani. Maua le tātou pe paula, so stu ai ngā sizes, maua le tātou pa a felesi, maua le tātou I a foi le flounders, e maua foi la ka ko fe la po. O si dira mai. Anu aku ar fe lea, ko fusa o ko o ngā umu, fai ele tātou fai ai fe. Tele foi tātou tau mafa mai Samoa o tu e sei na te o le tātou fai baka. So stu ai ngā fai maua le fai misiruki, fa solo mai tātou ulu, o talo, maua foi tātou talo Samoa, ia me se fo tātou talo mai tonga, frozen taro mai fiti, so o situ ai ngā mea ano e te maua uma I nei I le Tasi Market. E maua foi me aitu eisa, pei o si upipi. Whaapea mā moa, ia, pare kama lea, povi masima. Mami, whawheras kako t-shirt? San, au ole popole e maua I le Uncle Johnny's ice cream, the very best from Samoa. Don't worry, heaps of different flavors. You've got the vanilla, you've got the chocolate, different sizes. A whaapea fo e to tere tō ainga. E maua fo I le kama lea, 5 liters, the best in Samoa. A mai ala ona tau mawhalau t-shirt. E mo mi asi ka kai fo I le pangungungu, fo I le awa le matamatai no alonga I le fiafi. Maua tātou chips, le fai, so si tu ainga o le talo. Mau fa le tātou koko lea mai le Pasifika, ngau sia mai le Wailex Samoa. Oka, mau le tātou sukalaki, o le koko, a whape fui te mo miara koko Samoa saoa, e iei le Tasi Market koko Samoa, mai Samoa, koko felesi. Tātou o atu ia ila tau fia le kofe, o lea wa tau no mai le kofe al sisi kei, I nei lau whanua au kilani le Tasi Market. Mandesi o tātou o roe peo masi, popo o le tātou keke sainga, mana ia e o whaatasi ma le kofe, ma le koko Samoa, only I le Tasi Market. Asiasa, e mau fo I le vai sasalapa, only at Tasi Market. Ia, whaapea le vai noni mo so se ngasi. E maua fo ia tātou whasi moli ngosi mai lava e nei tina mata mai tai I Samoa. Le wa whaatauina I so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata I lea, whaupo fo I le tātou whanu Samoa. Le tamasasa o a lea ia o ngā mō ngase, ia ai me se fo fa I le ino loutino, fa pea fo I tātou sama ngā pea. Olo maua fo I tātou lenga, tau sirisira mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga. Le ngata I lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, le ua arumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau la iti, maua le tātou vai o le fulu. Maua le tātou vai lafa, ia le kama le su e le toa tele. Ia wao nei foi vai tau o matua pi I le mangeso o kingo. Maua ma le tātou mangesia mo le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mo le whanau, e te maua I nei le Tasi Market. Sira mai, wild chili,
kama feu le mo mia ila tau fia I tau mafa feu maua fo nei le tātou sosi feu mai Samoa so o se tuainga o loa e te maua o mai I le Tasi Market. Fistongi o whaatau lea. Mam, vai lea ango re si lea mai Samoa. E wako e whare supo e se ko inga ranga lea. Ia, malanga vai lafa lea lenga whamai e wak. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua o mai o loa o manei. Na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. O te talo whātu I le mai moa ma le whaafonga le tātou tunu hea I le nei fo ia fiafi. Au tātou polo kalame le nei o le tautai ia o lo tu sao atu nei lau whanua o lo tātou tunu ia lau pele o lau pele foi o lau sei o lau sei foi ia I Samoa nei. Ia Samoa tu to tasi ia ma lo lava foi le ono sai o le ngā sese ma le au ngā sese ma le kuka ia o le ala ngā sesenga ngā wa matai o le masani a mātou Samoa nei ia o le tūlanga foi le o le o mea ai foi ia mana tu o le aso ngofua o mea ai sa te toe o le aso sa ia tai peila o le umu a fei o le na feise umu ia o le taunga la na ia mai la le I le aso ngofua ia toi whaafana ia e masani ai foi la mātou I te me foi la o kaula mai ia o le me foi le ia wa fo nei le nei sai fuanga wa ia tātou o ngā umu a o veni ma o ngā umu le tise alu le kesi ma ia o la vai taimi ia no taola mai foi no tala I te timo te tilo mai ai ia afa peo le aso ngofua le nei ia o le ulu ia po le umu ulu sa ia na fila sa na tau le mo le ato ia o le ato foi le langa ato lau niu ia e malama la le aso ngofua ia ona ifo le mo le apa fa koko ona tu le lungo le mo le tai na fi ia po sa le futu lo fa fonga le tunu ko ole ia kamba ngai fa fanga e te lo ona matua manongi ai fe mai la e te leina ona sili atu ona prefer nei tangata matutu ole mo le ulu fa fana nei lo le taimi le fato a vela ma ye le ole manongi fo ile ia la ina e ala I ona la tau fia e wile ia o te lo o tu langa na le ua nga ia lo tatu tunu ko fa fanga ngai me ai nga fi bangai ka ngole so sa ai man ia le tatu polo kalame nei fiafi ia mau mo pe lau sila ma se fu lau mai mo le tatu polo kalame nei o le tautai ia na mau le no ai le ile so ia e feilo ia ile tatu polo TV Samoa nei ma fa tala noa stasio o tamali I o le tatu tunu le fionga ia Lupesoliai la uli Joseph Parker ia o ia lea ia mana tofu ia o le sunga ia Joseph Parker ia o le sa umia le semupini o le lalolangi le au panga o le WBO ia lono winga le lua fes fulma le lono winga ia ele o se tama I tangata ia le sunga ia Joseph Parker maua la leva no le Blue TV ia mama tu tala no I lo niu o le falitan ma lo le tau mesina ai o te lo le am fai pe ona a fai e tu mau mai pe lau mai mo lau ma nei yo isi vai ngai sa sau no ia ma tala no mai le sunga ia Joseph Parker ia ile tatu pulu kalame ia o le vai nga muli na le tatu pulu kalame le ai mai mo ai le tatu fa tala no ngale na no winga mau mai pe ia lau fa fonga ia I lunga o le tatu pulu kalame o le tautai ia ile nei fo ia fiafi pe ale no ta ua le amatanga ia o le so le malolo ai ia le malo New Zealand la o le public holiday wa o le public holiday le mo le lato waso le fa ingoina o le Waitangi Day o le Waitangi Day is a national day in New Zealand ia po se aso fo ile fa malo not fa malo o le aso fa le malo New Zealand o ngā luenga umalai te tono New Zealand ma unga tanga tawhai ngā luenga ia e tāpunia ma malolo ia ai lato fo ile celebrate pe fa manatu le aso nei ai nau sina fa te pa fo ile le pula le me le Waitangi Day o le Waitangi Day ia pe o se aso le fa manatu o meu tulanga fo I o pese pesenga ia me o pese ia fo ia langi ale fo New Zealand ia sa ia ile tausanga tasi le afe valu sa lau tau su fa ile aso ono le na February I tu sai matala ana ai o le masina la o le tausanga la foi na saini ai le saininga le mali nga po le fenga inga e fa ingo ino le Treaty of Waitangi
ia pe ai tu ile ngana fa mari territory of Waitangi ia ile tasi valu tolu fa ai mai la ile tasi la feiva se lau fitu fa o le tausanga tonu lava lena ia sa alo ia ilo le aso nei ave maaso malo lo ni usila o no winga ili fa pena malo lo ni usila mai le tasi valu tolu fa fa to alo ia le fainga malo ni usila tasi la feiva se lau fitu fa e ave le aso lena le Waitangi tei ia maaso malo lo ai e foi la ia polo kala me foi fa manatu ia inisio tunu ule ia ia suia malo New Zealand fa teinga pe o le ise suia malo New Zealand le komisina maulunga New Zealand fiti ia la to polo kala me fa manatu ia e pe foi la na ia Samoa e foi la fa mo le ola atu fatasia le komisina maulunga New Zealand ia ole a fa ia la to fo ia so fa manatu ai le la to fa mo fa manatu ai le so fa pito ai la fia fole so ia o tatou o mai le isi ia ile tatou tua o ia America Samoa e tau mana tua fo ia se tamali fo ile sa faina ana saunoanga fa pea ia e le mafaina fa fainga luenga e America Samoa ia tatou nurse a po tatou tau soifua mai Samoa tu tasen fa me le isi anga va fo ile le tutusa e tala fe ngai male anga va le mo mia le standards ia America the United States of America wa ina le mai le standards le fo loila to ia pe muli ta ia ele LPJ por fal mai le America Samoa te tauona au sia so as a nurse le ala na fai mai lana tala o te mana tu o le vai taimi o November na ile tala le CEO le fai mai ia ele mafai ona fa finga luenga ia ini nurse mai Samoa nei tutotas ia ona ele tutusa ma le level tu sala ina le na matua veve sia ia le malo people ia ma le tulang fo le ma ua fa pe ia wo pe fa longa lano ma ai mau wa lano ia America Samoa i la to si one ai e fa unga la vai aso tona na liputi ai nei i fo i tuila ia o le wa ese fa malo si mai to finga CEO ia le fiunga le ia mo fa wo William Emsley ia fa pe o le wa e ye nai fai tionga sa tau no o le fono fa tonu the board of directors ma o le ala ua a fa pe ua ese o ni fa matalanga sa ta ua ni suisi ni o le LPJ fa pe o le sa o atu ia fa tonu wina ia e ta una tu ua officer mata pena uma ese ia na personal belongings mai i le officer le LPJ ia le ala sa o nei le ta tu tasi nei ana nei le so i nei Samoa America Samoa le fa pe na fono ai ia le afo ia le board of directors America Samoa le LPJ le hospital ia ma fai ai la se tulango pulale tulango bu ia le vaenga le se fai unga pa te le i mautu le ma yo ni mafu ai ona fai unga le ta ua ia maliputi fo i tonu America Samoa ia ave ese ia wa tele ni fai tionga ua taunu atu i le board of directors ia la pe o ina le tau wa mafu ai ona ese fai unga fa pe ai o le la na fai le talanoanga na le la ana nei le ai le so ana le la le ta suta si America Samoa ia e fa pe na ona i le tulanga na ia so le onai tulanga ia mo le sila fia le tatu tunu ia ini mea fo o lo te tupu ia i le tatu fo tua oi wa ta America Samoa ia o le tua oi le tamaia ia o Samoa tuto tasi ia ole se tala sa tuli lo le tatu tunu ole fusali patia le tatu wala ta inai vai taimi le mamawa tu ole mata upu le ile tuma ta fo ile sa fa ulu ia ile vai ngole o mono nga tupe ale fale tupe fo ile le ANC ma o le la ua le amatai o ngā luenga le whaamsinonga sta silo mta upu na mua lava vala awina le whaamsinonga mai fōringa mai o le ua i o le ali tamai ta ile nei tolu su martau sanga me le afio anga no fo ia ni moli anga fu ile whaapea sa ia whaini whainga tau whaasase falsify ia na te maua ina isa tino i tupe valus furu afe ta la Samoa ai le na le valus furu afe la e whai mai o le wha ngā solo pea su ngā matau e ono o vatu ia ona ia i fo ila manisi o lea e na ngā rinua whaatasi mana le tamai ta ai whai mai o le na whai le tamai ta i nei ni me oni fake account oni account fo ile le moni
ia le tainga a whapea oha. Kusala o leo tele ia lu apalai se long. A walu ta mai tai nei tusi la lo wingoa na ia apalai male long ia o le long na apea e lima sfuafe. Ia au tele ia lu apalai se long. Jo te fa penas fa te inga faingo fi mo selfie. Na lu la fake account. Ko e approve by herself. Ia ma fa pena ona ngaloa withdraw le fund le tupele. Ia le ala wa ia le ala wo feel guilty. Ia ma wo fa mauni ai ia le ala wo mo lia nei le tu la fono ma o le masina la February masina nei ia le wo tu mai nei le tu langa o le mata upu fo ile o le sentencing ia po le tu langa fo ile le vala winai ia ni mo lianga ia e ono fa sala ina i tamai tai nei ia wa mo lianga lava ia tu mata upu pe nei e ono o atu ai le fale pui ia mo le silia ma le se fu tau sanga pe o bat fo ia o le si vaenga mo le si le fio tatou tunu o le fai ngol vai aso le tatou Miss Pacific Island. Na ia yo le o le tatou tauvanga na stasi lo tauvanga tele la val Pacifica. A o le tauvanga le Miss Pacific Island. O le tauvanga Samoa. O le tasi la feiva se lau walu fitu. O le tausanga le na fa vai Samoa le Miss Pacific Island. O Samoa le ulua ia tunu o le Pacifica na fa vai ina ia le fai la vale la tou Miss Samoa. E mua atu le Miss Samoa nai lo le Miss Pacific Island. I le tausanga la tasi la feiva se lau walu fitu. Fa vai ai lo Samoa le vai taimi au tu la e mai tasi o li i minista se na vai taimi chokai. Na le ufa i langi le fōranga pe o le fionga ia chokai e ona le polo kalame lea sa ia amataina tasi la feiva se lau walu fitu. Ia o tu la e mai o se minista o ka peneta na vai taimi. Ia le lala vai taimi ia le ala sa avatu i lole mata upu le i tono le fono le Pacific Forum ia ma talia i lo inisio o tunu e to i titi ana ia tunu na mataina le fa mo le Miss Pacific Island mai o mai la le taimi nei ia o silia ma le se fulu ia tunu le Pacifica i wo mo fai ona au ai le polo kalame nei le Miss Pacific Island tanu mai tasi la fi sa le fitu i le tasi la fi sa le fitu o le urua i Miss Pacific Island sa fa mo ia ina na vai taimi o le tama ita ile o Juliet Robinson Juliet ia mai na i America Samoa Caroline Juliet Caroline o le ulua i Miss Pacific Island na ina u fatu ina le tasi la feiva se lau wal fitu ai mo Samoa lava ia fa fitu na fa manu ia ina Samoa i le Miss Pacific Island o le ulua i Miss Pacific Island lava sa iai ia na tula i mai ei Verona Baka i le tasi la feiva se lau i vono ia iwa fitu se so mai ei Mary Jane iwa valu se so ai ia Sherry ia saule le lua fe male maritas le na famoni nai le tamaita ia mana mea apelu ia lua fe fulua Janine tu vaiti o le lua fe fulfa o la tafale au va ia o le lua fe fulma le iva o mai le lua fe lua tolu tu sai tolu le ia tausanga ia le na pale mai ai fono i fa fo Nancy McFarlane Silmanu mari tausanga lan le ia le wa fa pale nai le tamaita i Papua New Guinea o Josie Nicholas ia Josie Nicholas ia le ua fa pena ona sempini le Miss Pacific Island o Josie la sa fa mani ina i le the best talents ia po le taleni ia fa pena i fo i matula fo le filinga le fai tangata i lungo le o Facebook vote po le People's Choice Award ia le sa mo ina e Josie le ala ua sempini nei ia o le tatou first runner-up le maue e le tatou tamaitai la le leo Samoa le Miss Samoa ia he lani ia kurupu ia o le second runner-up ia le maue le Miss American Samoa o whailonga la le e wha e maue ina o le Miss Pacific Island ia e wha feta la tupe America US dollars ia o le tūlanga lua the first runner-up ia por tūlanga lua na le mau Miss Samoa tolu afe USD ia ma le tātou tūlanga tolu ia le na te mawaina ia le tasi le afe USD ia o nei vaenga ia sa i le whaiunga ia o le vai aso ia mo le silofia le tātou o tunu ia o le tunu le so ai le tātou talinga malo ia o na uru o na uru la le so mo le tātou talinga malo le Miss Pacific Island ia mo le la fu tau sanga o mana i pe au le la le mo fo le tua au le ngalo
lunga le tātou Facebook page ia i le tātou Blue TV la mai mo fo ia i lau te lenga o nisa ma tā upu ia si ai ia mai se fo ia lo ia i le tātou lau pepa ia i le tātou i tu lau ia po le website ia si ia wa fo ia te lenga o nisa ma tā upu ia ai o le nga ia tu hi le tātou malolonga a toi taliu mai le tātou malolonga o le am whaina mai mo mai ia i le whaatalanoanga ma le whionga ia Lupesoliai la uli Joseph Parker. Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo video ko ay. Among yo kulos fanga mo makulo taro fakal choy celebrate los fanga yo chamisina. Sorry, if you po. Sorry. Ang amin kasi los fanga of silpe fi. Uso, kan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko welcome to Chamisina. Malo. Baby. Talo for bacha. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Talofa. Talofa! 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 Ua iai foi au au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. Tonte pia fiel, ona pia mo o Samoa. Tautai la pia mai. We will see you again. God bless. Malo lava. Ua whaapaingoa nei le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo i Samoa. Ua iai le latou au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga i so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app i lunga o lau telefoni whi ave ai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila i le icon o le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia, taipei o lau tusi folau, po o lau laisene ave ta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, lafo loa lau se leni i Samoa, mo ni isi wha matalanga wha so ta ile numera, o valu se lau, o, tasi ono, pea si fo le lato upenga ta whailangi i le www.pacificezy.com. Talo fala masamo. Ka fo ngai mala o ko ngaru au ro ma manga nei ko i. Ava pe tau sa ili se lu au wa fo ia. To na yo la sama so tai tasi. E te mau le Tasi Market tatoru au felesia fa ko a otto me sa. So mai le tu le. O tatou fai palang. Felesi na fo no me felesia ke mau le Tasi Market. Le ga te lo tatou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pingi ki fo ile le pink taro. Number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatoru au. Mau fo tatou mau keni. So se tu ai nga sai se ba tu fo. E ma fa yo fa ye fa ausi. Fa ye ku ka ese. Di liu mai le tulea le tisi sira mai ai ang yangi ese mali ia o la sio kilang yangi Samoa aven yangi mo te mina ro ainga mau ma tatou popo e fai ai lau pepe i nei le Tasi Market A wha pe foi ke a ngā kae walu popo e ai foi le apa pepe.
E maua fo ia tātou whasimoli ngosi mai lava nei tina mata mai ta i Samoa. Le ua whaatauina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata i lea, whaupo fo le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa oa lea iau ngā mō ngase, ia ai mese fo le wha i leino lo tino, wha pia fo i tātou sama ngā pia. Aolo maua fo le tātou lenga, tau sirisina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga. Le ngata i lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, le ua whalumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le fulu. Maua le tātou vai lafa, ia le kama le su e le toa tele. Ia wao le foi vai tau o matua pi i le mangeso le kingo. Maua ma le tātou mangesia mō le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mō le whanau e te maua nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. We are here today with the former WBO heavyweight champion, Afionga Lupesoliai, Joseph Parker, the one and only Pacific person or Samoan that to hold the WBO title in 2016. So talofalava Lupesoliai or mai oe. Talofalava, yeah, mangwia for tai. Okay, Joseph Parker, you've been back to Samoa, enjoying a break with your family and also friends here in our country. So how important is your wife and your family to your training and your career? My wife, family and friends, my countries, I came off from New Zealand, but Samoa is where my parents are from and where I'm from. It's very important in my career. Yes. I find I'm very proud of my heritage, and so skemi whangare umai fusuanga. Yes. Maota ngam whanau sa mo ka whao. I always make my way back. So now I'm here with my wife and my kids. Maro lola I kiki, I singa I oka lunga sami, relax and regroup, and then lock in another fight. But my self just to be here and just enjoy time with the family and enjoy our beautiful country. So you love the oka? I love you oka. Me anga sitting of fifi I pa songi Samoa. Ngofu lunga sami ma idea. To loa I don't. Anyways, Jason Ferry has been part of your training camp for a while now. So can you tell us about a bit about this and how he has helped with your training? You know, came in Kevin Barry. Yes. When I was getting ready to leave Kevin and look for another training, I really Tyson, who does he think that I should train with? And then Tyson suggests my Andy Lee. Yep. So from there, I shifted from America to England. My Andy, and then Tyson's been very helpful. His strength coach, massage therapist, nutritionist, and he said to me, you know, here's the team, make the most of it. And even though I'm training with him, I'm showing signs of improvement, but the final package. So I think even with the last fight, I'm happy with the win, but it's a performance for Yes. So there's still a lot of room for improvement, and I'll keep working on it and keep progressing, but he's been very helpful. So he offered this to you for free or For you free. Had to, really? For free. The trainers, nutritionists, but he's given me his gym for free, and he's given me his glove sponsor for free. So he's been very just trying to look after his little brother. It's a blessing for me younger. And I thank the Lord for blessing me with a good team, and maybe it's all the blessings from the older generation, you know, and my parents as well. Lelua interview low interview lungo the media before your recent win over Jack
Massey. So you mentioned that you were in a rebuilding phase. So clearly that paid off with your victory. So do you feel there is more rebuilding to be done? A lot of rebuilding. Even though it's nice to get a win, but the performance. So if I look at it myself, it was 50%. But a win's a win. And when I was talking to Tyson for my how did you feel? Where I felt okay in the ring. And then I was a little bit down because they get a performance. But he said to me, I'd rather have a not so good win than have a fantastic loss. So for me, enjoy yourself and relax and just spend time with your family, then come back and train again. So I'm happy I got the win, but there's a lot of things to work on, always. Joseph, you're looking very fit and relaxed at the moment, but do you have any fights lined up? We're working on a fight now with a few opponents for maybe April or May. April, okay. Is to fit in 3 or 4 fights if I can. I get a full for a long time, late inactivity. But a fighter who's busy is always working and progressing and getting better. So I want to fight, hopefully April or May, August, September, and then December again. Lewa split my Kevin Barron, your former coach. And we've seen the changes in your performance. So the question is, how is your new training camp? I was with Kevin for 8 years. But we were very close. And I Kevin. But when I made the move, I'm very happy. The coach gave me happy with the training environment, and I'm happy with life. And there are signs of improvement, but there's also things I have to work on still. So, listen, I'm very happy with the support, and hopefully people keep supporting, but I'm still going to work and progress. I just finished training this morning. I ran, did some skipping, some abs, and then, I'm working every day to keep getting better. Do you still keep in touch with Kevin Perry? Yeah. I keep in touch with Kevin, and I think he supports me from afar. And my relationship with Kevin, he did a lot for me and also did a lot for him. But like I said, I'm very happy with the new team, and I'm looking forward to locking in a fight as soon as we can. So your recent win, how you feel about work? But the fashion fight 10 rounds. It's not really a great performance. But yeah, again, heaps of things to work on. And Carlos here for the next fight. The next opponent. Me knock out. Me exciting. The points. But go boring like. So I need to be more explosive. But so knockout. But there's a lot of things before the fight. Okay. And then I got more 2 weeks before the fight, so I have to start taking medication, and and that always makes your performance not good. And the fight before that, and fight before that. So a few things happened before the fight, but whenever you do an interview, or lay at the camp, ready to go. That's what. Your wife and your kids. Do your daughters go to your training? And your training? Okay. And then have the fight, and then see them again. But if I'm leaving the family. But Chiefs medal. Joseph, okay, being a celebrity is
Vanga voie fake kai ke oia e ia lisi vaenga. So how do you deal makanga kai Ngaka rei, hate le kai fake kai ke oia? fake and not fake. Yes. You know, over the years, we can recognize ngaka rei raku support moi oi. Makaka foi ngare rei raku ia oi pa e ke mau ki whai inga. So you just have to be smart and just keep your team small. Yes. My parents, my uso like hiki, no kasenge, our team's very small. But I like to, make friends with everyone. What advice would you give to kids today who are thinking of boxing as a competitive sport? If you want to box, give it everything you have and you never give up. Like David Tua. Yes. David Tua should have been a champion of the world. He beat 4 champions of the world. He's a great fighter. Masiringo Masoi, There's a lot of fighters. There's Reisef Fumakan. There's a lot of Samoans up in the world. Jaya Pataya now is the world champion. Yes. There's Justice Huni. But I'm out Fusu. Yep. I would have Ingu. Sali Ingu. If I can't up that, but for your body to be healthy, I made today rest and never give up. If someone tells you that you can't do it, brush them off. Yep. Chase your dreams and go for it. Joseph, you continue to do your ainga and indeed Samoa proud of every time you step into the ring. How important is your family in keeping you motivated but also grounded? Yeah, my wife can see how much I love boxing. And if it wasn't for my wife being very patient and understanding, when I go to train in England for 8 to 10 weeks, yes. With my daughters, my 4 girls. So in order for me to do what I have to do, I have to have a strong wife, and she's very strong. Okay. I have a because I believe there is a Samoan myth that top athletes and celebrities, I'm thinking of you and Dwayne Johnson, The Rock, here in Samoa, only have daughters because you are the protectors and would never allow them to be hurt. So, any comments on this? Oi, yeah. Pero my daughters are protectors. Yeah, so Dwayne Johnson, he's got 3 daughters. Yes. And I have 4, so they are very nice. I like it a lot. Joseph, what do you think you might say when your daughter introduces you to her first boyfriend? Yeah, welcome in the house. Sawi, yeah. Number 4 there. What's your name? Yeah. And are you a good boy? And we will find out very soon. Okay, we'll move to our first questions for you, Joseph. The first question. You are currently listed in the top 10 fighters of the world. Obviously, you are all vying for the #1 ranking. But then, who are you closest to and why? And as a fighter? Yes, as a fighter. Like Tyson Fury? And why? I'm close to him because we're like brothers. If David Tua and Mike Tyson were to have fought in their prime, who do you reckon would have won? Always back to Samoan because he's got a strong ovine. Yes. Got a strong left hook. And he knocked out a lot of people. He's got the best knockout ratio, I think, as a Samoan. Is there a fighter that you have ever been scared to fight? Never. They say fefe. No fefe. Yeah, my mouth came me. So what is the best fight you fought? My best fight ole fusuanga ma Andrew Ruiz ngalenga ma wale champing langi. And hopefully we can get there again. And what is the worst one you fought? The worst one was with Joe Joyce ngalenga mai, and I should have postponed the fight. But I was fighting with heart and mind, but not physical. So every fight. Don't fight when you're sick, and don't fight when you can't sleep, and fight when everything's 100%. Thank you so much, Lupesoliai, for giving up your time while having a break with your family here in Samoa to speak with us. Any final words? Your fans in Samoa. Thank you very much for today.
And to everyone in Samoa, whawhakaya mo kapo inga, kom whainga, and keep supporting me. I'm gonna keep representing our country the best way I can. So I just love it. Thank you, Joseph. Malo lava. Ua whawhaingoa whiane le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo I Samoa. Ua iai le latou au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga I so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app I lunga o lau telefoni whi ave ai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā I tutonu le PacificEzy app. A tau lolo sila I le icon po le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maumanga e mo o mia, taipei o lau tusi folau, po o lau leisene ave ta avali. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, la foloa lau se leni I Samoa, mo ni isi wha matalanga wha so ta le numera, o valu se lau, o, tasi o nono, pea si fo le lato upenga ta whailangi I le www.pacificezy.com. Taro fala Samoa. Ka fo ngai mala o ko ngaru au ro maumanga nei ko I. Afa pe tau sa ili se lu au wa fo ia. To na yo la sama so ta Tasi. E te mau le Tasi Market ta toru au felesia fa ko a oto me sa. So mai le tu le. O ta tu fa I palang. Felesi na fo no me felesia ke mau le Tasi Market. Le ga te lo ta tu talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pingi ki fo le ping taro. Number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market toru au. Mau fo ta tu mau keni. So o situ ai nga sai se mana tu fo. E ma fa yo fa ye fa ausi. Fa ye ku ka ese. Liu mai le tu lea le tisi sira mai ai ang yangi ese mali ia o la sio ki lang yangi Samoa aveni ang yangi mo te mina ro ainga mau ma ta to popo e fai ai lau pepe I nei le Tasi Market A wha foi ke au kai valu popo e ai foi le apa pepe. e mau fo ia tatou fasi moli ngosi mai lava nei tina ma ta mai ta I Samoa le wa fa to wina I so o situ ai nga lanu so o situ ai nga manongi ese fo e le ngata ilea fo le tatou fanu Samoa le tamasasa wa le ya nga mo ngase ia ai me se fo fa I le no lotino fa pe fo tatou sama nga pe au lo mau fo tatou lenga to silsila mai o le tatou Samoan turmeric o le tatou lenga tailea o le kama le o ava ma le tuo te mo sama le o faru bia le tatou ava o mai la ia le vaenga mo le fanau laiti mau le tatou vai o fulu mau le tatou vai lafa ia le kama le su e le to tele ia wa o le foi vai tau o matua pi le mangeso kingo mau ma le tatou mangesia mo le fanau ia ai mai se fo o le tatou vai tale ia o le vai fiva so o situ ai ngā vai mo le whanau e te maua nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whai o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga o Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala I atu no mau. Tonte fia o na pia mo o Samoa. Tautai la pia mai. We will see you again. God bless.
Hello. Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, may kala mo video ko ay. Among yung kulos fanga, mabakulong talo fakakchoy sa repay tilos fanga yung tamisina. Sorry, if you po. Ah, sorry. Ang amin kasi los fanga of sin PV mo. Uso, fan yung ko kong member of fo. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Maro. Pemo. Talo from Bacha. Ya ote toi fia fa feloi ma uto fa talo fa tu ya toi le fa toi ma wa mai ya le tatu pun klame le fia fio le tauta ya mai le tatu ofisa ya le Blue TV I Samoa nei ya nawa mai vo le tatu tunu u le fa tanu nga ma le sunga ya lauli Lupesoliai lauli Joseph Paka ya pe ona fa tanu ina ya ile malama uto nai ya le sama fa pena fu yo nanga ya to ile tatu o nanga nei ya ma fa ya ila na fa tano nga I lalo niuna au le leo o le falitan malo le tau me sina ya na le la ya mana fo le swing ho le wa mai mo mai fo le tatu tunu ya ma tango fi fo ya le va ya tu ya le Fatima yo o ngaluma ya I nei lo tatu tunu ya o se fu fa ali fo le nai le tatu tunu o le tulanga le leo lo ya le tau ya I le nei fo taimi ya ma tanga o le nei tau sa awa pe nei ya I le tele usi tau sanga e o mai le amatanga le tau sanga makua lo wa le tau I Samoa nei ya pe o se fo nei tau sanga wa o le fo e tala no ai le au va ai tau ma le au va ai fetu fibi o se le swinga le o pe o ko off season ya si tatu me ya I le nei fo vai tau sanga ia ngai kau sanga I le mawa tu ya ma nei fo tau sanga o tatu o le ile le ma le lo fo le tua ya ai o le ngalo ya fa o pele tatu pun kalame nei ya I yaso te tasio va yaso ya tai au la so lua tai au le le ngale le tua ya se ya pa ia lava le so free ai ia fo ina ya tatu wa ma lo fa lo ngia ya o le ama fa ia fo ona mai mo ai lu tatu tunu ya I lungo le tatu pun kalame nei le tauta ia ma to ma futai fo I ma le fitalenga va I malai to fa ya asiata ya I lungo le tatu la fo ina I pol kalame o le tauta ya ai o le tau lungo le tatu pol kalame nei 55 tai mo fa mo wina ya le fa malo ya tatu sponsors ya fa te yatu ya le Tasi Market fa te yatu fo ya le tautua ya le tatu Pacific 40 tala fo voucher ya pena fo le PacificEzy ya maise o le Maota Samoa le Realty ya ma le ofenga luenga maise o pulenga ya tatu PacificEzy company o tu mai le tau au e lango ya I le tatu tautai ia pe ona ma seni ia se tasi ia o yaso ia I lo tatu ia le ngata I Samoa nei ia fa pena fo I sila ai uila mo dia tele fainga malolonga mai se fo yo fa mo o le alo tai lo tatu tunu ia I le nei fo yaso amato le va yaso tatu to fe loai I le ang le le lo fo le tua I se taimi o I lo ma mai ia tau nei va ai na fo sa fa se fo ia